Mi nombre es Jessica Marlene Macapapuma. Tengo 16 años. Soy natural de la provincia de Espinar, Cusco. Estudio en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la Facultad de Educación, la carrera de Docencia Intercultural Bilingüe. Estoy estudiando el idioma materno, que es el quechua. Bueno, ahora el cuento que yo les voy a contar me lo contó mi madre, Margarita Puma Puma, que actualmente vive en la provincia de Espinar, Cusco. Ella actualmente tiene 49 años. Me lo contó cuando yo tenía 7 años. Bueno, el cuento que les voy a narrar se trata de Kisig munay willakuita. Sutin kan kunturmantawan sipasmantawan. Hukuti kasqa huk sipas. Michisharkan uywakunata. Sapa p'uncha, sapa tuta, sapallan michisharkan. Kunturqa wasillapi kasharan. Hinaspa kunturqa rikun warmita sapallaq michishaqtin rikun. Hinaspa kunturqa qallarin munakuyta qallarin warmita. Sipasqa munallantaq kunturta. Hinaspa kunturqa warmita rikun. Hinaspa huk p'unchaw sipas kasharan sapallan kasharan michisharkan. Hinaspa kunturqa chimpan warmita sipasta. Hinaspa sipas nin imaqtin chimpawanki. Hinaspa kunturqa nin noqa kani huk maqta chimpasayki munakuyki nin. Hinaspa warmiqa munakurllantaq qarita chay kunturta. Hinaspa chay kunturqa kasharan yuraq chalinawan achanpas yana munay karkan. Hinaspa chimpan. Hinaspa pukllanku. Hinaspa qariqa warmita q'ipikuspa pukllanku nin ñawita wisq'ay, ñawiykita wisq'ay. Warmiqa ñawinta wisq'an. Hinaspa kunturqa aparapun qaqa wasinman. Hinaspa warmiqa riqch'arin. Hinaspa nin imata ruwashani ankaypi, imata ruwashani, apapuway wasiyman, ama hina kaychu, waqasharkan. Hinaspa waqasharkan warmiqa nispa nin. Hinaspa nin apakuway wasiyman, ama hina kaychu kuntur, apakuway wasiyman. Hinaspa kunturqa mana warmi waqananpaq apamuran mikhunata apamuran. Mankakunapas llik'isqa apamurqan. Hinaspa warmiqa mana munarqanchu nin imata apamuwanki, noqa munani wasiyman riyta. Apamuway mamayta, apamuway papayta. Noqa munani wasiyman rikuyta. Hinaspa huk picaflor kasharan. Picaflor riman papankunata sipas nin noqa yachani maypi kashan wawayki. Hinaspa nin noqa yachani. Hinaspa papanku nin ama hina kaychu, maypi kashan waway, apamuway. Hinaspa nin ya noqa wawaykita apamusaq, ama hina kaychu quriway mikhunata. Noqa mikushay t'ikakunata llapa pampakunapi chay mikusaq, manan atajawankichu, ama hina kaychu. Hinaspa papankunan arininku mikuy llapa t'ikakunata mikuy, ama hina kaychu wawayta apamuway. Hinaspa picaflor rin. Hinaspa riqtin pasaqtin pasan wasita. Hinaspa qaqa wasiman anchaypi kasharan warmi, waqasharan. Hinaspa picaflorqa nin imaqtin waqashanki. Sipasqa nin noqa waqashani, wasiyman ripuyta munani. Chay kuntur apamuwan ankiyta, noqa wasiyta munani. Hinaspa picaflorqa aparipun, wasinman aparipun warmita. Hinaspa
hinaspa aparuqtin kunturqa hamun manan cuentata qurun manan kashaqtin warmi mana kasharanchu hinaspa nin maypi kashan hak'atu maypi kashan warmi nin hinaspa hak'atuqa nin nuqa rikuni Picaflor aparapun wasinta hinaspa kunturqa nin aparapun kunan sipisaq chay Picaflorta sipisaq imaqtin aparapun warmita imaqtin nin hinaspa aparapun hinaspa rin mashkan Picaflor hinaspa Picaflor mikusharan sapallan t'ikakunata hinaspa nin maypi kashan warmi maypi kashan niway maypi kashan Picaflorqa huk qaqawasiman huch'uylla anchaypi kasharan hinaspa mana lluqsimuyta munaranchu nin mana lluqsimusaq hinaspa kunturqa nin lluqsimuy ama hina kaychu lluqsimuy ama lluqsimuy apure lluqsimuy hinaspa nin hinaspa Picaflorqa mana lluqsimunchu hinaspa kunturqa ña phiñasqa kasharan hinaspa kunturqa phiñasqa kasharan hinaspa wasinta llik'irapun Picaflor wasinta llik'irapun hinaspa mikhurapun chay Picaflorta hinaspa mikhuptin Picaflorta chay kuti Picaflorqa huch'uy kan añay